Assalamu alaikum. Hazır Alam kanalının подписчиктері жана YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 21 февраль 2021 жыл. Сокулук мал базарындабыз. Ушул койлордон баштадык. Сигналары кандай көтөрүлүп түштү, сиздер менен билмекчибиз. Assalamu alaikum. Канча болду таксыр бул? 10,5 миң. Бооз окшойт, а? 10,5 миң сом. Так, сиздердикичи шеф? 9'dan деп атам. 9'dan сурап атасыз. Ургач. Токтулар. Канча берди базар? Базар деле берген жок, азыр эле келди. Эртең менен ошо бере элек, а? Жок. О, ечкилер кимдики, сиздики? Ечкилер да меники. Мүйүздү 10 миң, булар 12 миңден улагымын. 10 миң, 12 миң улактар менен, а? Бирден улак. Ва сүт берүүчү ечкилер го дейм бар. Ошол менен чалышкан да. Тазасы эмес. Тазасы эмес. 10 миң, 12 миң дедиңизби? 10 миң, булар 12 миңден. Токолдор 12 миңден, мүйүздү 10 миң. О, токол бооз окшойт, а була? Улагы бар мында эле. Мунуку кичине дагы эле машина ичиге салып койдум да. Жакшы. Сүтү барбы азыркыда? Бар, үчөө тең улагы менен. Көрдүңүздөрбү кандай ечкилер, баалары кандай? Макул байке. Жакшы сатып алыңыз. Канчадан болуп атат булар? Булар 11'den 10'ga 9, 9'dan. 10, 11, 9 Koçkor. Так. Бизден алыстабаңыздар, тугандар. Кызыктын баары алдыда дегендей. Так, но сода болуп атат экен. Мен баш келе атканда көргөмдө сени Нурсултан чакырып келейин. Канча байке бул? Iya. Kaysi? Кимдики бул? Bizdeki. Koçkorго дейм. 15ке? Koçkor. Irik. Пучма экен бул. 15. Мына ке. Жакшы. Базарыңыздарды берсин. О. Канча байке булар? Который? Тот 100. А этот? 70. Так, достор, мол Koçkorго 100 миң сом сурап атыптыр. 100 миң сом. Мына ке. Это гисарский, да? Арашан. 100 тысяч сом. Сколько зуб им? Сколько год? 6 тысяч? 3 жашта 6 тысяч экен. Всего лишь 10 месяцев. Занес 50, да? Сказали. 70. 10 айлык козу Koçkorго 70 миң сом сурап атыптыр. Мына ке. Куйруктары. А этот сколько месяцев? 8 айлык козу Koçkor. Булардын каны таза го дейм. Так, шеф, номериңизди айтыңыз, кызыккандар чалат сизге. Телефон номер 0559 0559 774 774 773. 773. У вас дома еще есть, нет? Есть. Все есть. Достор, үйдө дагы бар экен. На продаже есть, да, дома? Дагы саткылуу үйдө бар экен. Чалыңыздар ушул Koçkorго кызыккандар болсо. А баран есть там дома? Все есть. Или только Koçkar? И Koçkar, и матки, и ягнята. А где вы? Селекция. Селекцияда турат экен. Жакшы. Удачи вам. Канчадан, шеф? Бул козу Koçkorго дейм бул, а? Канча сурап атасыз? 18 миң сом. Козулуу койлор? Канча тиштер булар? Базар берди? Базар сурады, канча сурады? Сырай элек ошо эртеде эми.
Makul, жақсы сатып алыңыз. 2 tiş. Қозылар екен да. О, қызыл қанша қызыл? Еркек ұрғачы ол. Қошқор кастрат пичма екен. Жақсы, жақсы. Çoğun қошқор қойын пичма ғой деймін. Қаншаға екен бұл? 25.000 сом келішкен. Пичма бұл не? Пичма екен. Жалға пыстырдау. Қарасыға қанша сұрап атасыз? 25.000 сомнан. 2 tiş ғой деймін бұлар, 2 tiş. 2 жаштан екен. Қозылар қанша? 11.000 деймін. Так, сіздікі жау екен? Қозылу қойлар? Бары қозылу. Қаншадан сұрап атасыз? 16.000. 16.000 ден, Берді үй базар? Сұрап көрді? Қанша сұрады? Жеткірбей атады. Жақсы. Жақсы сатып алыңыз бәке. Так. Қанша бәке бұл? Қой. Я. Екеуі 20-дан, Базар қанша берді бұға? Қаншаға сұрады? Бербедіңіз. 25. Түсінбедім. 25'e ver dedi o kadar. Екеуі 25. Ne dedi abi? Қанша жігіт қозылар? 10.000 ден, Қараңыздар, қозылар 10.000 сом. Так. Мына чоң қошқорларға келдік дағы. Ассалаумағалейкум. Қаншадан байке бұлар? Қошқорға дейін бар, 35. 50 гигантский қошқорлар. Онсы 50. Арқысы 45. О, қозы. 35. Bunu qozu. Қанша айлық бұл? Bir yaşma жаңғытты сеп отыр. Оның құлағы ошоле чоң ғой. Құлағын тарсаңыз тартайын. Құлағын бер. О, мына. Порода бұлар, порода. Арашан. Bunu 25 lira отыр. Bunu 10 қосты. Ал бұл баласы, бұл атасы мұны. Жақсы. Қаншадан берді базар? Сұрап атты, Берелік. Еще ерте да. Сұрап қойып, бет атты. Базар жаң басталып отыр. Мына қошқор бола тұрған екен. Бұл қанша болады ең болары? Мен базар көрсетесті. Сіздің көңіліңізді бар да, мұнша берсе бер жіберейін деген. Дегерек болса берем. Жақсы. Ұрыққа қармағанға жақсы екен ұшыл. Телефон номеріңізді айтып қойыңыз. Шалат естіше. 0505 15 09 78. Ұшыл қошқырлары қызыққандар болса, чалыңыздар ұшыл қошқырлардың егесінің номері. Так, байке, сіздегі қаншадан? Қозылар екен, бұл қой екен, бірі? 15-тен? Тоқтылар. О, боғыз қой екен, Қара қой, боғыз 15-тен сұрап тұрады. Білен, су болып қалды ғой бұл? Қандай сен бұғаты? Бұшмандар, өкөтен бұшмандар. Қанша сұрап атасыз бұға байке? Қанша сұрап атасыз? 9, бұға 10 сұрадам. О, қозыға 9, бұға 10. Семіз екен, Ama semіз ayağını balamak. Şunlar bakkan kişine ait öyle. Мақұл базарыңыз әріз. Базар аламы деген. О, мұнан көрбей қалыппыз ғой. Beni koşa tatып қоя, таңғы Мына кел. Beni arsan vereme tan. Bunu 9 görem. Al kız. Kolak kudağa söyledim buna. Görem tan buna. Bunu. Şu koydum.
Şef bu koy okşaydı. Koçkor ekan. Aşağıdan bunu toğuştan mı böyle? Kanca sıradasın? 50 50 kanca tiş? Buna 4 tiş. 25'ten köp geçti. Kanca suradı bozar. Mana bu da Kanca berbe yatas. Yok kötü şeymiş. Suraganlar var mı? Ertede şu. Bu çımaldan. Bir tane var. Eski dedi. Ya Ha, nazarınızda versin. Yaxşı sata alыңыз. Ya bu benim koçum olur. 16'a verirsin be. Ay yemeğin geçen. Sögün koydu o ya. Oşoda, oşoda. Koy çekerek. Tak kançaga ketdi bu? Teke okşaydı kançaga ketdi? $100 bege. Aytыңыз aytыңыз. 3,5. 3,5 ming so'm bu. O echki. Teke ekan. Uloq ha? Так, bozorda shu erta algan kishilar oz. Tushdan keyin endi boshlanadi. Tak. Algan kishi oz bor. Tak, bu echkilar sizdanmi? Qanchadan bular? 6'dan da 6 ming so'mdan ha? 5 çarpman bir boz eçkiler. Boğaz eçkiler. Görünüzler mi dostlar? 6 ming so'mdan deydi. Eğer alatargan bolsa düşüp beredi 5,5 dan. Qancha oldu şef? Ya. Qancha? 12 ming so'm. Assalomu alaykum. Qancha bu? Kozlar 7,5 mingdan. O, moshni kozlar ekan. Bo'ldi. Bozor alamı degan. Assalomu alaykum. Qanchadan şef qo'ylar? 16 ming urg'achilar ha? Bozor suradi-ku. Qanchadan so'rayapti shular? Ya. 5 öne. 69 ming 5 öne. Bermediniz ha? Boğaz okşaydı. Çoğ şatki koylar. Bazarını versin. Kozlu koy alga, kozlu koy. Ardan kozlu koy. Ya. Aldan burada 15 görüm. Oturtarım kozlu koy. Camalet oluptur. Kozlu koy. Qancha şef bu? Qanchaga? 12 görüm bolar. Semiz 11 ver odat. Boğaz mı? Çok qayaqda boz. Tabii yer. Qanchalik bir şey? 12 görüm. Qattiq Yaxşı. Qancha oldu şef bu? Aldınız mı? Aldım to'g'risalga bu. To'g'ri. Qo'zi. Qo'zi 9,5 ming so'mga oldingiz ha? Yaxshi. Yo'q. Bozor alamı degenden ko'rasiz. Oqsoqol qancha bu? Qo'zlu qo'y. 17 ming. Почем, Аки? Отдельно не продают? Почем? Ярочка? Почем? Ha. Tak. Şef qanchadan bular qo'ylar? Onlar 11'den. 10'dan 11'den. 10 ming 11 mingdan. Qo'chqorchi buna qo'ch. 27. Qancha tish? 2 to'lalik. 2 tish bo'lalek shu ha? To'lalik. Ha, to'lalek. Yaxshi. Yaxshi sotib olingizlar. Voy YouTube Bozor alamı degan kanal. Oho, bular kimdan qaraydi? Yaxshi. Mana atı 10 şef. Nani alın. Şunu alayım. Yaxşıga durg'azlar. Olыңыз, semiz qo'y ekan. Siz qancha so'rab o'tasiz şef? 18 ming so'm. Qo'chqor ha? Bozor qancha berdi bular? Bozor 11 berdi. Qancha olsa beresiz buni? Tag'a debsiz. Tag'ilib 5 Ha, yaxshi. Tak. Qancha şef bu? Qo'yingiz.
14 000 boğaz okşaydı ha bular. Uzak toktu bu. Ha toktu. O balalı uçu. 19. Qaysi güncelesi qaysi? Pazar alamı degen. Kança tiş bular? Kança verdi pazar? Kançaga beres? 13'ke vermeydi. Balalıdı. Onu. Ha. 16 verdi. Suradı pazar? 17 var. Boluşu 17 düşpeysiz. Ha, pazarınızı versin, жақсы satып alыңыз. Так, şef, kançadan bular? 6,5'dan kozlar ha? Bular ne paroda? Обычный левже? Ha? Qaysı menen? Meranos menen. Kişine kozlar 6,5'dan deydi. Tak, echkilerçi? Kançadan? Serkeler? 7,5 8,5 soygunga jarayt da. Ulakçılarga. Жақсы видео жақса лайк басып, подписаться етishni unutmаңыздар достар.